Machiegni kod Ramogi pautu ke meri Auma kaachiel gi Jacqueline Mukanga obedo joloch mar omenda maromo siling 500,000 ng'ato ka ng'ato e tuke magoyo punda mar Kaende Jackpot mosir gi kambi mar Shabiki.com. E kinde mane oyude mich mare Auma ma en japuonj kaunti ma Siaya nolero ni omenda ni biro konye bero ngimane kaachiel gi chulo ne nyithindo omenda mar school fees. Auma obedo jaloch mar 10 nyaka ne kambi mar Shabiki.com chak Kaende Jackpot. Juma mokalo Jacqueline Mukanga bende nobedo jaloch bang' yudo makare tuke 12 kuom 13. Mukamba matimo tije lwedo mag gedo wacho ni omenda ni biro konyo chako ohala. Goyo punda mar Kaende Jackpot timore juma ka juma kendo ka idwaro tugo ioro ote machuok mar KJP e namba mar 29063 kitiyo mana gi siling. Nikapata miss call. Kujaribu kupiga nikaambiwa ni Shabiki. Then nikaachana nayo. A few minutes later nikapigiwa nikaambiwa nimewin. But still I was still doubting. Ninahimiza watu kutoka Kitengela waone huu mchezo kwa TV, wasikize kwa radio, ni mchezo wa ukweli na wa kushinda. Mimi mwenyewe huwa nafanya kazi ya kumwaga material ya ujenzi, lakini sasa hivi vile uchumi imerudi chini nilikuwa nimesimama kidogo. Sasa naomba hii pesa ya Shabiki inaenda kunisaidia kufufua biashara yangu na kulipia watoto wangu school fees. Kama kawaida tunakuletea mshindi wa kila wiki na Kaende Jackpot na Shabiki.com. Mshindi wetu wa 10 ambaye ni Mary kutoka Siaya aliweza kubashiri mechi 11 kati ya mechi 13. Kaende Jackpot kama unavyojua si lazima upate zile mechi zote. Maanake ule ambaye amebashiri mechi za juu zaidi yeye ndiye atakuwa mshindi wa hiyo wiki.